hours. That is the right word. Kwa hours. Chwe se jimbwate na hours inko. Awaibuli na wanafunzi. Why? Ekeronko umwana echekie nana kwa timwa. Umuibuli yoyongo chakulia lego sinengo mbao ni amurwe agende school. Ando umwana nyoruka. So ekeronko ruchwe se chiga. Ige minetinga na hiro umuibuli chwe se cho. Na mutange ili chwe salego chakurua nchigende school. Pero igo naende nko batebya nko breakdown kire ward chwe sairenga abana bakonyora be ward eyo ward entanga ni naenda be kworokia esa isi ward eyo etanga ine chwe nyingi chionzi ward ya Nyacheki ebwata abana 1390 babwate chi bairezi Bursary chiko ila milioni 11,745 11,745,000 mkoa ward ya Nyacheki today na matuko bako Egypt. Ward ya kabiri ni ward ya Bogetaurio, basi Bogetaurio igonko ward ya bana 1168 bako ila milioni 10,160,000. 1,168,000 students taking 10,160,000 Kenya shillings. Number 3, the ward ya Bus Central setole ile ko ila ile wata abana 1,183 inko lero chibesa milioni kianda na 85,000 9,085,000 9,085,000 ward ya Bus Central story. Ward ya Sameta Mukwero yebwata abana 705 kutoka milioni 7,765. Bus chache ya improve sana this time ebwate abana 601 bako ila milioni 5,125. Bus Masige East onatuma Bus Masige West abana 642 bako ila milioni 5,285. Bus chache abana 601 bako ila milioni 5 na 125,000. Masige East abana 608 bako ila milioni 5 na shilingi 55. Basi Boitangale abana 563 bako ila 1,400,665. Abantu baminto etoto kibazo cyose pi nkoa abana babo basi umwaka oyo the highest na rule ever 1,56,865 56,885. Wane kena gachora kile very significant. Mimi nimekuja huku kuzindikisha mjumbe wangu na kumwambia ile kazi mzuri ambayo anaendelea kufanyia watu wa Bobasi aendelee. Mheshimiwa Obiri nitaita wake rambi ya mono sana. For the first time kwa vekere Bobasi ase map ya magenero. Mkoko bwate story na ande any support you need kurosa ba MCA bonsi mkoko bwate story mbia mono. Mheshimiwa Innocent Obiri tageto ina limpi ya mono sana sengencho asubura igwao obegete agenda yechisemi kwa number 1. Ekeronari gereli the allocation yechibes kwa begeta se Bursary. If my calculations is wrong, we get about 24-25% ya total allocation say financial year. Asinge nchota gete abanafunzi baito banyole chisemi. So hongera
na tunakupongeza. Na intue una members of the county assembly, we are supporting education 100%. That is why na itubegete chibesa chokoro bursaries tuarwete chiform chicheki chile tayari emechandoro mekeigo ye budget which we sorted today ya bantu bayitumbachi banyore bursary 8,600 abechi university na ile bursary 28,600 students na ile wana we bursary neji tertiary neji college chango KMTC neji teachers training college abana 17,500 na ile bursary. Igoni no mogoko lero korenta wadrisa kwa bursary itukuri lero tagite ko kwane point yango tidigo chiale you know chichekichi chianyole twake abara imale ga majumbe be county na ile lotacho majumbe be county more aware for the first time chibesa njiri gocha isi account yetu mna chiaga chile konya. So doing to your people is the best thing that God will reward you. Kwa abantu hao nani baechi bursary nani gereria kuwe wodi ya uitangani lakini uli gereria uitangana ase list ya ngoroki there is yeta ase bursary at 4 million wodi ya ne hapa central ebu ate 9 million wodi ya ne cheki narora ebu ate 10 million no 11 ya wodi unapokita uli. Kwa hivyo ni mtu mkarimu na tunakuombea wewe endelea kukaa namna hiyo. Next time Central isonge ikuwe number 1. Ekero na ile te chikura and I didn't do much. Chibesa na yetu mkaire na abana njo ngutangaza kama kawaida nkabagera abana ekero mwaka mutangani ne miaka yonsi na abo mujume igona alenge kurwa shilingi 7,000 asa abana ba university chitasheri na ubaye konyora 5,000 na baketu aba 7,000 echo. Very special cases abana bataka ko batu alenge 10,000 but they average alenge 7,000 bono iga kurwa shilingi 7,000 tuamentire bono iga abana bako igicheki bechi university was big igo bako ya cheki ya shilingi 10,000. Aida ndo mi dole mi tell you ora imbate na iga bate wa sinene it is true you know these things all factors che constituency to really area yoka really area che constituency je no distant chire roro chire chine na kubwa wasi lakini really area na population and infrastructure constituency teyo Kenya ebwate chisukuru chinyinge kubwa basi bakombulira na kibono kubana igombwate chisukuru 200